nobukho awukho. Yebo. Yiyani ngoko ezinhlanganweni zendlela. Nithi abo nithena bafumana. Nibabize beze emsithweni. Baphuma abo bakhonzi. Baya ezindleleni. Bahlanganisa bonke ababafumanayo. Abakhohlakeleyo kwanabalungileyo. Wazala umsitho ngabamenyiweyo. Kwahlanganiswa abakhohlakeleyo. Inkinga ukuthi yabaswela yini ukuzibuza siyaphi kodwa sikhohlakele. Hayi esimemeni sikakumkani kodwa inhliziyo yabo injani? Khohlakele. Bahlangane kuhlanganeni, yebo. Ke baloku akungena ukumkani eza kukhangela abamenyiweyo. Kwangeni kumkani yathi phakathi kwabantu abalapha bonke yakhangela uhlobo lwabantu abathile. Khona uhlobo lwabantu elikhangelwayo. Khona uhlobo lwabantu elikhangelwayo. Yebo. Wabona apho umuntu ongambethe ngubo yamsitho. Ama-qualifications. Hanga ama-qualifications. Okungena kule banquet. Okungena kule feast. Okungena kulo mshado. Uthe kunjalo kwabonakala umuntu ongembathanga ngokufaneleyo mshado. Verse 12. Athi kuye, wethu utheni na ukungena apha? Kwenzenjani ukungena apha? Yebo. Ungenayo ingubo yomsitho. Ungenayo i-qualification yokungena kulo msitho. Wenzenjani? Kulo msitho wenkosi, kulo msitho walokumkani, i-qualification yokungena khona kungenwa ngengubo zomtshado. Haleluya. 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 Amen. Kungenwa ngengubo zomtshado. Kunegamenti eyombathwa xa uzoba inxalenye yalo msitho. Siyakubonga ukuthi usuphakathi kodwa uyimbethe yini ingubo embathwa khona emshadweni. Umuntu ohleli lapha phansi uyaxoxa yintoni le ngubo. I'm going to tell you. So that ungazakhele yakho uqabange yakho wenze yakho uyazi uba yiphi le. Awugijime qathela leyo ndawo kwenzakalani kuye ngoba kanayo ingubo. Lamkhohla ke wathi ukumkani kubalungiselele. Mbopheni inyawo nezandla. Kwabizwa iinceku zikakumkani. Ungakhohlwa
uJesu uthembisa abalishumi elinambini uthi ndiyawube ndikunye nani etsho kwelizayo uma sebuye kwesibili uthi ndiyabe ndikunye nani kwi-second coming ndijaja kunye nani izizwe ezilishumi elinambini zezindlu zika-Israyeli. Now kwenzeka this judgment apha le nto le it has to happen. Le nto xoko yona la izokwenzeka leyo. Uthi uJesu ndizobe nginani ngoba nizimphethe ingubo ezidingekayo. Ndizobe nginani ke uma sekujajwa izindlu ezilishumi elinambini zika-Israyeli. Kwenzeka leyo judgment ke manje. Akanayo ingubo mphoseni abantu bazawulahlwa ngalo ilizwi likaThixo. Uma lithi iBhayibhile kuyavulwa ingoma kaMoses kuvulwa neyemvana bazawulahlwa ngalo. Izigqitho nezeko nokona kwabo kuyawufundwa apha. Wathi ngoba kanayo impahla kwathi usile emtshatweni wonyana kwathi impahla kanayo mbopheni izandla qethehle mbopheni inyawo nezandla nimthabathe nimkhuphele ebumnyameni bangaphandle khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo. Kuba baninzi ababiziweyo ke bambalwa abanyuliweyo. Baninzi ababiziweyo kodwa bambalwa abanyuliweyo. Gijima funda the book of Revelation chapter number 19. Revelation 19. Oh, my chapter 19 verse. Oh, sitholile sonke le verse number 9. Verse 9. Yes. Sithi kum bhala uthi banoyolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho wemvana. Sithi kum lawa ngamazwi ayinyaniso. Sithi kum bhala uthi banoyolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho. Sithi ke yayazi uba kuchazwa ntoni? Isithulu. Lo sithi kum ke uJohane lo echaza intetha ethethwa sisithunywa kuye. Sithi isithunywa kuye. Sithi kum bhala uthi banoyolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho wemvana. Banoyolo abo benziwe njani na? Bemenyelwa phi? Esidlweni somsitho wani? Ekubuyeni kwenkosi uYesu okwesibini kukho umsitho ekufanele uba sibe kuwo. Danielithi yale parable besiqeda ukuyifunda ku-22 yiyo le ezakwenzeka in the book of Revelation chapter number 19. There is a wedding apho ibandla
lizawutshatiswa nomyeni walo. Oh, iBhayibheli ke lithi banoyolo. Oh my God, kutsho ntoni ukutshatiswa noYesu? Ngoba ingqondo yethu iyathanda ukuphuma emoyeni ibe senyameni. Ngoba abanye noba bayayicinga le nto bayicabanga kancane, nabanye uma beyicabanga bayicabange okwenyama. Ukutshatiswa mhlawumbe singaqala kuleli gama elithi umtshato, lichaza ukuba aba bantu bakwi-union, siyafana na, to be one. Ngamanye amagama ke ngonje siyawuba moya mnye, sibe mnye ngokomoya naye uYesu. Hallelujah. So that kube khona i-fulfillment yezwi elikuncwadi kaJohn chapter number 4 elithi kuza ixesha apho abanquli abayawunqula uThixo ngantoni kanene, ngomoya nangentoni nangenyaniso. Siyawuba kwi-union, kube khona i-oneness. Yes. Kuyawusuka ukuthi amazwi athi andicabangi njengokucabanga kwenu, ngoba xa sibanye naye siyawucinga into eyodwa, sicinga into efanayo, sicinge njenganaye, sicinga izinto azicingayo, ngoba thina naye we are one. Verse number 9. Sithi kum, bhala uthi banayolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho Abamenyelwe esidlweni somsitho wemvana. Funda verse number 7 ufunda ama-qualifications. masivuye sigcobe sizukise ngokuba ufikile umsitho wemvana, umfazi wayo uzilungisile. Umfazi wayo lona ukhothwe ngoba ebengasilungisanga, kodwa lona obonakalayo uzilungisile. Njani? Verse 8, wanikwa ukuba athiwe wambu ngelineni ecikizekileyo. Uthiwa wambu. Ugqokile. Oh, but let's do this. Take verse number 8. English. and to her it was granted to be arrayed in fine linen and bright. Banomunye on version is this. Actually, something different in the nation. And the second angel sounded as it with fire was cast into the sea, and the earth. Verse number 8. Revelation 19, verse number 8. Chileno 19, verse number 8. Yes. And to her was granted that she should arrange the fine linen, clean and bright, for the fine linen is the brightness of saints. Verse 9, and he said unto him, right blessed are they which are the watchmen super of the land, and sent unto me. These are the true saints of God.
Thank you so much, Anthony. Thank you so much. Benfuna Elizauti, she was clothed or she was dressed. Calling your version at your job. Or she was wearing. Verse 8, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous act. Fine linen was given to her to wear. To wear. To do what? To wear. To wear. Obekhothwe ngapha ukhothwe ngoba akazinxibanga eziufanele umshado. Kodwa lona uzinxibile eziufanele umshado. Kusho ntoni ukugqoka lezi zinto eziufanele umshado? Imaphi lama qualifications? Uma nathi interpreter, what is that? Continue with verse number 8. Scores. Wanikwa ukuba athiwe wami ngelineni ecikizekileyo, emhlophe, eqaqambileyo, kuba ilineni ecikizekileyo yimisebenzi yobulungisa yabangcwele. Lethwa sizawungena ngaye ezulwini, yimisebenzi yobulungisa. Futhi lade sizawungena ngaye ezulwini, yimisebenzi yobulungisa yabangcwele. If awuloni lungisa, izulu ayilo lakho lungisa. Uzoba ilungisa kanjani usakhohlakele kangaka? Uzoba ilungisa kanjani usazonda kangaka? Uzoba ilungisa kanjani usenempilo engaka? Uzoba ilungisa kanjani usenemphakamo engaka? Uzoba ilungisa kanjani usenommona ongaka? Uzoba ilungisa kanjani usahleba kangaka? Uzoba ilungisa kanjani usenenzondo engaka? Uzoba ilungisa kanjani ungaxoleli kangaka? Uzoba ilungisa kanjani uphakeme kangaka? Uzoba ilungisa kanjani uzikhwakhwisa kangaka? Uzoba ilungisa kanjani usenamaqhubu usenegrudge enhlizweni yakho? Siyabonga ukhona yonke imihle enkonzweni, kodwa unomona. Nomona. 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 Nomona ukholwa nguwe. Ukholwa wena, ukholwa nguwe. Inhliziyo yakhe inomona. Siyabonga uthandaza kakuhle enkonzweni, kodwa unomona. Unomona. Yiliphi izulu yakulo? Mbambeni nimbophe izandla ngenyawo nimlahlele ngaphandle, ngoba kungenwa ngemisebenzi yobulungisa yabangcwele. Qualification yokungena. Indlela yokungena ukuba lenzondo engaka ingabikho. Wena unesilonda esingapholiyo, uthandaza naso, usihlisela izulu naso, kodwa uyagula ngoba uxolele.
uhlisa izulu ongazulingena wena. Udilisa izulu, udilisela abantu ongayikulo wena. Umona wakho uyingozi yokuba wena ungangeni. Uvipha imisebenzi. Ube nomona nangento ongakwazi ukuyenza. Ube nomona uthi uvule. Ube nomona uthi ungahlelwa nangumoya ingcwele. Ube nomona. Oh, bewazi uma kungenwa ngokulungisa esulwini. Qualification yokungena. Ubulungisa.